October ni sompani thole ni ania INP Mizo Channel Thir tute in zain chibai ule Chin state lama motor tam takkal chau thu update atangin bul kanan tran photanga tichuan Myanmaram chung mun rang ranga thil thleng langsar zual media lamin uncover sen lo tlai nuwa an soi tak te po kan mu phak ang kan soi le anga kan chan chin chu hi atop thlengin min lo thir sak le theu don nia nimin pia kol phai lama tanga chuak ta terrorist sipai motor engemaw za chu tai nge na tanga kilometer khat vela hla an riak ta a tichuan nimin tu ka kalimiu lama tanga kalbel le tene na thok hovin motor somthum zetin falam laman pan ta zel nia soyani a nizan khan falama tanga hlalote run lui chaka lumbang khwa an riak ta nia soyani tai nge lama tanga an kalpa hian RPG te pon kap chopa zel nia soyania chutianga boman ka an ka awangin zol nukhua lovariak papakhat poin akia hliama tur pha nge ni inan soi tin falam township zonglei khomi sipai senthum ni to tuna CDM lama omta hrinlian piang anti anu te ina lutin achung te zong anu le a unaw te le atu te chenin terrorist lam hian an man tavek nia soi ani bok lumbang khua an om chung hian civil mi somnga lai kong khruai tuatan an man nia soi ani boka heyero adik nge yem ti kan la chian thei chia lovani tukin lama kha chuan lumbanga la omin an sikul lama te an duty ni in an soya October ni som pani chonudar ni le minute somnga khan terrorist sipai motor somni pakhat le teng pakhat chu falam khopuya an lut ngeya sipai kem lama an chol ta phot ni in Zalen News chuan reporter don thua soya nakin deva tanluin khet news in reporter don dan chuan falama terrorist motor lut hi teng pahni le motor somnga le pathum ti ania atam du khop mai amuna omte hne na tangin report kan dong atia hei hi adik nge narin om falam khopui chuan chung lama sipai kem lampanin an kalani hetianga sipai tam tok tak anan lu ta ka wangin falam lampon omanom lo hle nia reporter don thu tanluin khet news hian asoi bokani Chin state lam hi kan soitak ang khan sipayan chopbel na sa hle don anga mani October ni ko khan Dr. Lian Mung Sakhong chuan Victoria Kem latura sipai zasar in Chin state panan tum thu alo soito kha kan puan tak sipai lam malak tum dana putru ni om takin thua om kan tiang deuh khan October ni som panga chhovel khi kem latura malak an tum dan nia soi an om boka atul chuan chemical ral thuam po man mai tur ti ang chi ti hlo om tak athang vel me kan ber kalimiu lama tang kal chhote hi konglaka an lo bei mai ri lova hei hi kan soito tak civil mian ngai tu awang le CDF lam du anga anin dai chia lo wanga ni arin oma falama tanga ha kha lam kal no kong pui dunga khothen khachu mipui sipai lam hian inthiar fi hlim sa turin an thriat tir ti te leng wak a om ni om takania CDF te hian a hu howa be an tum ngei arin om hle ni heti lai hian Chin state lo om masa terrorist sipai ho tu te inkara ngai dan in anglo a chuak ni in CDM lam chuan an soi ti Irrawaddy News chuan a soya hakha khopuya ommek Northwestern Deputy Commander Major General Mewtwo Thlain le Battalion Commander te chu an malak du dana an thu arwal theitalova chu wangin Major General Thachang dol tu le an driver telin terrorist sipai za chuan CDF an zom ta dai ni in Irrawaddy News chuan a soi Irrawaddy News hi Myanmaram chung media rang zinga rintlak pol tak nia soi ani vea a soi hi diktura nga yela alom om viau done hetianga marlama sipai a chop chau oi la hian terrorist council hian chim lama kong pui poimo a thunun hlei thei to lo matupi le mindat lam kalna po thunun thei le ngei tumin ma alamek poka October ni som pani tukin khan pakuku lama tangin terrorist sipai motor somriat zet le teng pani an thok chho le bok he mindat le matupi kong pui kan ti mai hi
Google Map a khan han en ula in humayanga chim lamta na kong pui poimo takni in mail za le pali zeta sayani a minda ta tangin matupi sami le palet wa township kalpo na kong puyani he kong pui tluana hian thaliam ta lama te khan anin kap na sa thei hle ani kha terrorist sipai an thinem ve hle to ni nimin October ni som pakhat khan Sakain region pale township huam chunga indo na voi thum achuaka terrorist lama tangin an battalion commander telin sipai somnga la yan thini in pale PDF te chuan an soi nimin khan an battalion commander tepo atel vedon nia thuan hriata wangin pale people's defense force satangin mi somthum le pali in konglaka an lo changa battalion commander chuan na motor phei chu an bom chene hleni helama omta soidan chuan terrorist lam hian sipai thi te zinga panga chu amuna an phum ngala midang thi le hliam tuar te ro an phur ta zel ni an soya an battalion commander berhi alua hliam tuarin a boralani chumi nu chawmadar ko le minute somli vel khan kong thian fai turakal masa terrorist sipai an kalna apia nga RPG ne na rithuai ho sipai somthum vel chu pale PDF zinga commando deu mi panga in ulbun tele bom tenen lo changin konglaka an lo lam bun le a mi panga lek chuan terrorist sipai somthum lai mai chu an kap hlum deuh vek nen an soi boka tlan chuak ta ero pahni kha chuan omani ome an hnunga sipai dangron thok te chuan ral thuam lian le silai pa ngai manga an ka na satak ema wangin pale PDF commando mi panga te hian terrorist an tha tak teral thuam an vala man talova himdam te in an tol kir le ta zok nen an soyani ti chuan nimin vek tlaidar thum vel khan a malama an lo lambuna wanga thi le hliam tuar phur chunga malam pan zel terrorist sipai te chu nagama tlang nuai kulong kui antia bok chuan PDF ten an lo lambun le a kulong kui hi nagama tlang nuai patala kong chuk antia kong koi tak mai ani a mi lambun na na rem chang farhana niang he kong koi a hian tun ma tang po khan PDF te hian tran hunan lo khuar fowa nimina he kulong kuya an lo lambun na hian bom som pariat zet anti puak le ni terrorist sipai som ni velan thi le a ti chuan pale PDF te hian nimin khan terrorist lam som nga lai mai an lo da tha an thok ro pui hle ni tin ni zandar som pakhat vel khan mongyua khopuya number 2 police station po PDF south mongyua polten bominan voma police pahni an thi ni nan soi Sakain lama hian voin chhun lama po buaina achuak na sa hle thomai terrorist sipai motor pathum le teng pahni Putalin township lama tanga Dipeyin township lama kalte Dipeyin township huam chungan lu chia hian PDF lamin tukindar rukvel khan bom nenan lo lambun le a motor pakhat chu a chhengei ni inan soya terrorist lam hian an ka na satlu tuka wangin PDF te hi an tol kirta nia soyani hemitum po hian terrorist sipai enge moza chu an thingei narin om chutia beyan to nu chuan terrorist lam chuan Saing Pin police station laman panta ni inan soi bok Sakain region Miong township Zayat Kung khwa tukindaret le minute somli khan an khokot chua lama arvul na inchu terrorist sipai ten an hal saka an kel te pon ka hlum sak ne nan soi Zayat Kung khwa po hian tar le chak vak lo deuh ti lo thalai lam deuh te chuan khwa an chua san deuh vekani October ni som pakhat nimin khan Sakain region Tase township a kapong chia khwa terrorist sipai an lut le a in som pasari zet an hal chele nia soi ani boka kapong chia khwa an lua an suwa sam hi tuntum nen hian voiriat anita an tuar ve hle ani hi Dipeyin township mindan khwa apo sipain in phen nana an man tak mi pani zinga pakhat chu voin khan a boral ta nia soyani mindan khwa an omlai khan mi pali an mana pani chu an chua le maya midang pani ero an mani in phen nan an hruaya chung mi pani te chu pakan khua bom manga terrorist beina hliaman tuar tangeya damdoi in pan puini in
pakhat zawk chu voin khan a boral ta ni Makui region Yisa chu township Mido lama nimina omte chu October ni som pahni tukindar ko vel khan mi phaya kholama anin son le a silayan met puak na sa hle nia soi ni in chanchin chiang zok ngai chan me ka ni silai le ral thuam lian an ka anin thausak na satawangin mi phaya khomi te po an tlan chena sa hle nia soi ani bok October ni som pakhat nimin tlai da rukvel khan Paku region Okduin township a chetun khin veng ni na om khinyu u anti an veng mi te na dalan ni nge ya an ngai chu tu ti hriat lovin an kap hlum Mandalay region Notuchi township court ma a voin chhun lai vel khan bom voi ni apuak boka court veng tu police pani in hliam an tuar nia soini Karen state Kokari township huam chunga ko nue khobula terrorist sipai tele KNLA le DKBA tangkop chu October ni som pani voin chomadar som pakhat rik ma dewa tang khan anin kap lea chonhudar khat thlengvel kha chuan terrorist sipai paruk an thi to ani hemi nu hian ru surna salutuka wangin indona achol le deu nin an soi Eagle Brigade anti maite chuan anni lama thi le hliaman omlo thuan soi Karenni state Fruso township huam chunga thale khochwa lama terrorist sipai te chu KNDF le KA tangkopin an kapa October ni riata tang khan nimin thlengin nili chung khan in kap ti urenga Karenni army lama tangin mi pathumin hliaman lo tuar to a terrorist lam mi som pathuman thi to ni in KNDF lam chuan an soya ti chuan voin October ni som pahni jing lamdar sari vela tang khan thale kholam panakal terrorist sipai motor te chu Karenni army tele KNDF ten bom nen an lo peile a motor pakhat chu a chhengei maya terrorist sipai thi le hliam tuar pon om ngei ni nan soi chhun lama po indona an la chhun zom zela an chan chin chiang takin ala hriat hlei thei lovani tlaidar ni vela chuan terrorist lammi paruk an thi ba ka hliam tuar som pasari om to ngei ni in tanluin khet news chuan soi Karenni state lama hian October ni riata tang khan terrorist sipai zathum zetan luta chale kholama kalin October ni kwa tang khan anin kap tanani tuna hian indona wangaral tlan sang chuang an omto Kachin lam hi an chanchin soitura tlem vele dewa hei hi achan chu sakain le makui lam chin state lam hian akhu deuh wanga ni mai ome nimin October ni som pakhat jing lamdar kwale chan vevel khan phakan township dumban muna khalaya zani som kwale pariat na sipai te chu motor som thum le pariatin michina laman pana chu KIA brigade 2 noya sipai ten khun sayan khodaya anlo lambunani helai mun ba ka dumbung kha khwale mayan katong gate tawar omna bul anti maya nimendar som vel khanan lambun le boka hetia mun nia an lambun na hian terrorist lam thi le hliam an omnual nia soyani a sipai motorin an thiar ngei ti mita mutu te chuan an soi aza tero chiang takin an soi theilovani nitin mai hian PDF lam chuan pung zela voina NUG in ramchung in rail bolda na then na a Southern Command noya PDF training te chuan tluang takin an training batch som parukna an zole ni Tanin Tahari region Longlung township a Mong Makan chia sin khua apo terrorist council in veng lalatana an ruat an veng lal yi anti po nimin tlai dar level khan silaya ka hlumani Jungle King Cobra ten an pol malak na ni thu soin warning an pek ngun to nuwa makangai du lo terrorist lamtang dalan le venglal an suat hi mi som thum le pathuman tling to ti an soibok Tanin Tahari region Kotong township Thailand ramri naya lungpho khuara bar siam na muna apa na thona bulalo omve no pangkum som pakhat mi chu October ni som khan terrorist sipai ten an kap hluma chumi muna na thok tu mi som ni an man bok ni in voin khan khitit media chuan soi hei hi mana kan soi tak piuso tri member uong sing le umong ji anti te malak na kal zel kha ni in an soya umong ji anu pui le atupa te thina chungchanga kulin tu nan ti chu in nam noi tu beranga yin man antuma
hei hi mana po khanan lo tum to a an man thei mai ri bik lovani ti chuan October ni som ni khan sipai hruain an hupta a kulin tu na hian silai hliam atuara a fapa ero apuma an ka fu awangin aw baural ngalani rubber siam na thok tu mi som ni an man bok Myanmar President U Win Min le State Councillor Aung San Suu Kyi chu voin khan Naypyidaw khopuya Zabutiri kota anin lan le ta a cholkar tin anin lan zel don ani hi voina kota anin lan na President Win Min chuan vona ato thu kot ma a soi chuak ta a Terrorist Council in anun na atana ader thon thu soin an vova ma se thi mai po thlan jok thu soi ti kot ma ama ngei na soi ani February ni khat zing taka sipailal tak tak pani a ina kalin karhisel na athalawe maya tia president ni na chol san turin min tia chu idu lova inol chuan a aya thalo zok ichunga thlengpal theiani min tia ma se an thuzom ai chuan thi mai po ka thlang zo kani ti in court ma ama ngein voin khan a soi ni in a ukil khinmong zo chuan a soi kan soi fawang khan President Win Min State Councillor Aung San Suu Kyi le Naypyidaw Mayor Dr. Miw Aung te hi ram ti ming chiat na thu boy criminal case zanga le panga na manga thu boy siam sak me kan ni a heiba ka Aung San Suu Kyi phei chu case dang chi sari lai a or belani voina kota anin lan na NUG chungchang te PDF chungchang te po zo anina a ukil chuan an man nu engma helova an khung ran nuwa thil thleng ani hloma wangin zona omze nei lowani thu in alo chan sak zela ti chuan October ni som pakua khi office cholania wangin ni som ni le paruka inlan le turati an ni le ta hlomani Asian malak na hian mu le mala nei theidon talo ni na lang voin October ni som pani hian sipai terrorist council le political party rang atanga palai tele Asian special envoy Everyone Yusof ate in muhovin Suchi te po mu in remna kong zon na an nei tanang tiania mase tu nai khan zomin tu na kha chuan case nei mek an chung chang rel sak mek an nia wangin Aung San Suu Kyi chu mu arem lo tur thu kha alo soi to a an muani po in hun bitiam limit siam sakan niang ati khania Myanmar ma hian dan ang thapa register party hi somkole pathuman om ni in Union Election Commission website a chuan kan hmuwa chung zinga tu te party ai o palai tenge tel don ti po soyala om chi lova chanchin kan ngai chan mek lain BBC chuan he Asian special envoy le sipai terrorist council tele party rang in mu khom na program hi an thul le tamai ni in apuang le tangala Dr. Nanda Hlamin in a soini in BBC chuan soini Dr. Nanda Hlamin hi USDP party palayani Dr. Nanda Hlamin in a soidan chuan meeting and cancel thu election commission office lamin an riat tirani oma engwang cancel tamai nge ti ero an soi chiang lo ati kan soi tak party somkole pathum lai tang khan tukina an som tak kan riat chian chin chu party palinga vel le kan nia som lovatel tum party pariat velan omboka an claim lutuka an thu le te poni mai theni zomin tu na at mel deuh mai chuan Aung San Suu Kyi an tona wanga thil tha chuak tur anga an ngai chuan chu middel le bengong te rin dan mai aniang atia mon na lam chula hnai lo hleya hetiang ani hi chuan Asian lampo hian NUG lam a on vele hlo theya Myanmar mi puite tan thil tha zo a thleng hlo mai theyani Irrawaddy News na soidan chuan an thul chan hi thil dang alo ni lo ani ome Asian lamin an thul le ta zok ni om takin hei hi chuan a soyani Special Envoy Everyone Yusof thona a chuan ma deuh chia an cancel le ta ni na soi Political analyst hen khat chuan hetia in biak na asukuk chan ber chu Union Election Commission lamin Everyone Yusof mutura an ruat political party te hi Myanmar mi puite ai o thei po ni chuang lo sipai council lam tang hlir ni awangin Asian lam hian an thul ta ni in an soi Asian statement point nga te zinga khachuan political party rang te ne na in mua soi ho turati khania chutiang ani chuan
2020 ya ne na changtu NLD party ai o tepo an telanga yanga an minga lang mia silova tin chu aya poimo ta zo NUG le CRPH te atangin palai an tel ngei bok turania Aung San Suu Kyi po tel ve ngei tura be se ni chutiang ni talo chuan an mani terrorist sipai council thlop thei party then khat palai te chuan tel dona hei hi ASEAN statement nen khana in mil lo hlea in ti mol phona mai tur ni in ASEAN lam hian an ngai ta ni nge yang chu an palaya chhuwa don chia dar kara an thule ta thut mai ani voina World Bank lamin an soidan chuan Myanmar ram chung mun ranga company sum don na mun zanga vela azat ve deuh tho 44% te chu an chol zo ta vek don ani ati sang ni le som ni December thla tang khan akha tokin Myanmar sum don na omdan anjir chiang deuh renga voina an soi hi anjir chian na nung berni in voiriat anjir chian na ni ta tlak niam lam an lapan rengani rengun khopuya po voin chhun khan in sin lama chuan ISN revolutionaries anti te chuan tayar hal an tran lea demonstration hian ziarang danga chhuwa berle don tina ni theyangem kan thlir zel don nia voin khan kalimiu khopuya po demonstration an nei ta thova ani zani le somli le pasari na ani ta a an fakom khop mai ole khati zong kha voina Myanmar chanchin langsar zual kanan ti chhuwa thei chunia thlir tu te na top thlekamin thlir sak le wangin in za chunga kan lo me